Mizoram Merchant Association YouTube channel kan lo lom le vek acheu tun chuma chuan mizo te China khawpuia an thlenna hotel le an bazar na hmun le a che ver kan thlir ho don ani ale vo into sisa hang market clothes market ani a thom no lak na hmun ani a voina han kan kal vele thung dona helai tu na kan tlan na hi bai mabul bai ma clothing market ti ani a white horse tin an ko boka chuan tuna kan tlan na hi mizo te hotel thlen tam na lai veng pakhat ve tho ani a helai hi chiga chan chian lu yes hey hi chan chian lu an ti an ni chuan rawh thi lu an ti a helai hi chan chian kong phei ani a so la ya pia de building var a sena lo lang 在人哋黃嘅嚟嗬，有想打黃嘅嚟個，有大貴個。即係mizo te thlenna satna lai bor ani a helai zong po hi market vek ani a henglai hi liu hua market ani henglai hi quantity alak na mun ani a hi liu hua in di phei char hi ale lam side po hi market lian tak tho ani a chuan ti hian tlan je langa sisa hang kan tlan na hi kini mizo te kan thlen na mun thin atang chuan RMB somni le pariat te somni panga tanga somthumin kar kan choi thin ni taxi hian taxi hi meter vekin kan kal thina a starting hi 12 ani a India poisa chuan 12 hi za som thum tu na kan poisa thleng dan hi tan a ol sam do zong kan han lak mai chuan an 1 RMB hi an 1 RMB hi Indian rupees in cheng som pathum velani tuna hian flyover kan kalanga flyover take turin atlan meka sot lai son flyover alla don ani kan maloka son China hian mizo te atlang puya kan bazar na hi market tam taka shan lawa chuti role ro chuan manufacturer te ne na tanga an lak chon te reseller an ve thota hang ho kha tlom kha kan han jong ve te sia khan dor chi sang an re te in ang big lova thenin an lo chhiar to dewa thenin lo chhiar tlom dewa khang kha in ang reng sia khan tlom deu te kan han zonga chuti rualin China hian thil siam an thiam khop meya chuan China hian thil siam an thiam khop meya a pian le a mel in ang reng hi chi sang ten an siam thina quality thatak European countries akal thin kultura an siam man to tak a oma chung chu mizo hian kan langam meu lovani zeb lova chuan atlang pui an ma ni ina headlaya aram mi tenan man apa middle hoina man ang vel hi om le ta a an ma ni ram domestic ang ho siam hi om le ta a sumdong nol pui na kan lak chu headlaya atlang puya athapa ngai an siam ang hi ani a tin ram re thei devakal tur quantity an siam quality po sang lem lo tak ma se atha ho ang ve deu si ma se kan han nei re chul rang kan han su ka chul rang em hi om ve le chung ho chu quantity ani a lak tamangai em a chung ho chu one designer po 100 piece 1000 piece te la ka nga ya mizo hian kan la meu lo mizo sumdong kal hian kan la meu lo wa online sumdong hian an la na sa a chuan chung chu atlom online a anti thin na chan hi
an siam chu a thin wang ani a tlangpuin chung te chu kan soi ve mai ni chu ka hriat danin chung chu ka hmu dan ani a midang hmu dan kha karon soi tel lavani hotel ania nakina pon lam chen karon langa hi 6th floor ania 6th floor chu an lo ti changkang ve do hlek to a ma chung kan a chung hi double bed na mi pahni mudna ne zani som ria tania chuan 3 bed te po ma chu zathum le som ru ani ta mo he a nuam to khom me chuan an renovate an ta kan floor kan kalang lo thuk man cha lo a hotel chu nuam khop me fourth floor he chun la renovate lo he bang po ala sen do thupa heng ho hi an la renovate lo to man ra te na kong khart te tuk vek te an tha ka tiang vel chuan ania 3 bed a hian ke ni kan oma uman pui te no fa nen kong ka kan hang nge e 3 bed ania kan room chu nok ang reng khom me 3 bed hi zakum som ru kan ne tian rong po hi bol thea ti du dan danin kan che ve the he enom ve na ne he hotel chum ho ti zong khani re ro se ni tla ve do ta khati zong kha tun chuma kan ron tarlan thei te chu ani a kan channel te milo thlir saka min lo ngai thak sak thin awangin in chunga lom tho kan soya milo like a milo subscribe sak zel turin kan ngen bok a cheu